belum itu nafsu. Nafsunya di lagi rimu. Timu langli. Timu langli minta biarkan tetap hanjina ini. Nafsunya gimana biasa. An-nafsu kat ifli'in in tuhmil syabba ala hubbi radha'i wa in taqtimhu yanfatid. Nafsu kata dan silan maya dengan menganipi semua. Nafsunya hanya tak biarkan ini. Lagi ada mimpi su ni mihana terlah kan tak raya dah su. Tak raya dah su. Kayak dua pi dewa rumah kah lagi su lah. Makanya tak nafsunya tak boleh hanya ini. Makanya harus tak bentuk. Dia boleh mantau pun paksa dia. Paksa betul. Paksa jemaah. Paksa hanya Allah, paksa ibad. Sekarang minta kuliah ini nafsu tetap minta tayang dulu. Karaya baru tak kuliah. Tapi kalau si mendam yang karaya dulu. Kaji dulu. Tapi mendam lalu nafsu. Barukan mantania dulu, hana pakai api, hana lalu dulu. Ini tenang, belum itu nafsu. Nafsunya ini lagi rimu. Timu langli. Timu langli minta biarkan tetap hanjina ini. Tetap hanjina. Mungkin anda boleh menjina kerohan. Anda menanti, tinggal belajar menanti. Mungkin tak boleh lagi. Hana perasaan dia. Dia tetap hana kandur. Harus hana perasaan dia. Dendam. Dud. Jadi nganyan god. Rurawa pun gerah-gerah pra-pra gedeh. Gedeh itu, gedehnya. Dia lagi idea mudi berangkat tempohnya tu. Jadi urus. Ini tak bebas. Sebab hati kan masalahnya. Lihat undang-undang perlindungan anak. Maka bangai dia tu. Karena tu ada. Lanjut. Yang tak lagi rimu nafsunya ini. Menyerta kuliah tetap dilihat tapi pusing, payah tak drop, tak dihus, tak pasolan indra, umpun dah busy betul, betul ini. Yang baru Cina, baru itim entrikoi, baru itim grup lama pui. Mantap tu buah hikmung tak cok, tak pemain entrikoi tak pui Cina, nanti boboh yang Cina. Makanya hari itu mana juga. Tapi bit tak boleh haju keroi berjinak kerong han terjadi je dah.